爱我们天上的父神，我谢谢你，让我们又相聚在一起，愿意把时间与神交通，与神团契。特别是在这几天的长假，我们还能够站在这个圣殿里面，求神赐给我们一颗渴慕的心，和圣洁的灵来等候圣灵引导、感动在座的每一位弟兄姐妹。我们敬拜你，我们用诗歌和祷告及敬畏的心来荣耀你的名。愿神的灵降临在我们中间，特别是在我们的聚会里面，求神用宝血遮盖这一切，不让恶者来扰乱我们的主日崇拜。求神你恩膏我们的仆人，赐下智慧和口才，并带着圣灵的正义，使他说出的每一句话，就如同神对我们说话一样，带有训诫跟真诚。祷告奉耶稣的名求，阿门。Tulu satu hari, maupun kita tangnya turun tapang. Wamat yang wamat yang di karenai, nanai makhluk pun bangsa bukan Yesus, nanai pun bukan Yesus tetapi nanai pasti bukan Yesus dan manusia memenuhi karenai. Pakaian kami ini kakak ulimnya berada. Kepulangku dalamnya macam yang ku di kamianan. Variasi kami variasi kami Now kami penuh Yesus aku terus Amin. Kabarok. 我们看一下报告，领导部报告你看。下礼拜的服事阿美林兆清牧师林兆清牧师司礼的好几高秀梅长老市县领校政体指示。事情的是季贤招待肖正基、曾明英黄宝云、文泰喜茶花的是文花喜敬拜赞美的第一组以下我们自己看3月8号中年团契的探访有别的前长老上会后待会儿中年团契有这个聚会到那个地下1楼地下1楼。弟兄团契的部分在3月8号已经以环节补上，3月22号已经前为补上这是弟兄的部分。母女他们在3月5号3月7号的礼拜6礼拜4跟礼拜6闽南参加诗歌还有跳舞跳舞的部分如美会可以在有该3月7号也比团契不以慕容演唱真龙的嘉兴世界嘉兴第2楼我们看一下右边的礼拜3的家庭礼拜李正福寿跟林秀花的辅上主理题目师智慧及吴秀雄指示礼拜5的祈祷会主理刘牧师的演唱进贤。我们的收入跟奉献上次是34016元这个有些收入让我记住些等下到会后跟他们讲一下我们看一下消息代祷。今天有没有第一次参与我们本教会聚会的起来没关系谢谢主第二点
第一点，今天3月1号礼拜主日后华语礼拜我们将召开长老跟执事的会议请同工关心带到。3月8号新民中会事工奉献主日牧者交换舞台讲台长大我们那时候是请林兆清牧师的年来做一个请安报告。我们的牧师刘牧师临海教会第3点，牧师在本周行程3月3号总会事务所参加总会传道委员会议。3月3号上午10点半，嘉义干事参加基北系的会议。团契的部分一般是今天华语主日会后来练唱。3月4号，我们故林长生弟兄告别拜的会歌，邀请有意愿的弟兄姐妹留下来3月2号礼拜一晚上8点，在教会练歌。弟兄在3月8号主日礼拜后召开定期会议，地点在华英节的府上。第3点，妇女为预备3月22号的妇女公祷日施工，将在3月5号礼拜4、3月7号礼拜6、3月12号礼拜4，还有3月19号礼拜4、3月21号的总彩排。那个期间的晚上8点排练诗歌、舞蹈，请预备心。儿童植物学在103学年第1学期成绩单影本，请交由植物学教员发这个奖学金。3月8号在华语的主日会后将召开这个植物学会议。教界消息代祷，3月1号的新民中会妇女事工，这个纪念主日人才训练课程，凤语对话讲师及王荣义牧师地点在大圣教会，我们会约妇女团体派员参加。这题消息的部分，我们看一下。第一点，我们本会的李长生弟兄，我们的副会长在上周2执行勤务的时候去抓歹徒，突然心肌梗塞送到医院做急救，1个小时以后没办法，在病历3月4号礼拜33月4号礼拜3上午9点举行告别礼拜，地点在新北市板桥殡仪馆警服厅。后面有那个副文，如果有需要请假的，需要这个副文到那个招待处康约翰那边拿那个副文。那当天也要补交通车会送各位去那个殡仪馆那集合时间在上午3月4号礼拜3上午7点整我们一起去那边第2点关心代祷的部分就不说一一说明大家继续看下去，相信在平常日常生活中我们继续来做代祷跟关心的部分。好，接下来如果不好意，也是一个补防灾补上。发展他补这些农民在的旧约圣经今年katakan Sabalima Islam 10 yang susah usia masa itu 10 yang itu usia kalau patang asik Kristen di musiku Israel binalan nai hangai hanai dia maka pasaya di kohano suara suruh anak bumi alku
rakat negara I Kohan. Awak ai pertama negara ku nanum. Kangasa negara I maran I ira ku nanum ikira. Ikau ira. Angker kuya nanum nanum. Caai kanga ai nanumen. Saka marahan kuya pala. Itiai sangalukiu sakuya dan pinaulan cimusi semua. Umaan ko nanumen ita sauhan nangra. Itanten di musi ku tapang. Saka paraun nu tapang cingatu. Saya irang pakul handingat kunini irang I nanum I barang ayah itu nanumen kuya nanum. Ikira ku tapang mi sangatu satu nu inaulan iket. Ikira ku tapang mi lipat I sangkaan puasa cingkra anu masumilaku pitokoran namun I takwanan anu matatuhong I napausaan aku ku temak namu anu maimer kamu tu limohot aku I saya di teput aku I takwanan matiau ipa hitung aku tu ikit di atahai I takwanan kaku tapang kaku handiran. Tahira tu sangra I iring irai kiraku usaku sapa nendem atau pitu puluh tapangan nu apindung. Ikira sangra pataroan I takihi nu nanum bisa pakasual nu fungsi nian rohawi anggerai nanum nanai. Terima kasih. Saya dengarkan mencoba terkait ini kesadaran dengan sahabat Jepang. Beliau soal di apa kecil Saudi kita sampaikan kesaksian utama dahawi angrai nanum saan 50 makna kah nakman kemudian pinako kesadaran krim emosi kalau menai penaulan saya sampaikan. Maharatan biasa 50 menit kecil hawi sabi pahak saku Islam akan kau awas tarif ya kahangay riyan saan dipahak sa sarili kakak kiting to kulong atau syirik kahapupo to wawa dipahak sa sangrang sa 50 Opiliasan tapang to aluman na Islam akan kau jadi ijib hawi kulong. Soal itu bangsa surat kita nan apa sih benar kita kalipahakan dunia agama saan sepat suhu kira tuloan saan cara malakuli ini ijib saan. Jual kahak ay hawi pagkaliw tapang kamay di musik di keris di sarana. 50 pasipanak di bangsa cerita hawi kalipahakan dunia ikaliga. Rumah sana hawi ucai, tinggal sebisa kecil tu. Kinaulan di selai akhir tu ni asal sekali kakak. Ucai saya ulung tu dapat di anak-anak mapanak kamu bikin siap, anak-anak mapanak kamu patiran tu ya tak lifai hati risin halanai saan. Rumah sana hawi saya dia apa sih pada dapat bikin siap, patiran dia tak lifai halanai ini tahu hawi. Atau ya telur namo
Tulad hawi pasipanaan to saan sarikaka. Anak rawan pak ini tulad dapat bicara hawi. Kali kahmakan sarikaka ingat betul pusing ko nangra. Ikaw ira ani dapatkan ini asyik dan dia Titini 5 sabaw at pag kasadagan to sa proyekto sa tanan sa ito sa pito ato sira hawi maaraw sa pinag sa ka limulaan pat ini palimukod utapang kita na uman usay spesali pa utapang sa kanang salika ka maaraw ng salika ayaw tula ang sa hawi ipahak sa salika ka malang ito mikreji o kaga ni amosi timlian Bitay ko sa salika ka maksaan amin minitaon ipahmat amin pasakat hamak salika kay ayam labang ayaw ni pulo amin lumia salika kay asma al asyikun min sa katsal al sa tusab ko ay sira bisa sira itra mahapilan na salika ka ulatiyo ni mosi ukro imilian ko na kasi malaki dana ayaw ni pulo lumia salika ka Pasaka ng taak ay ang tao Mahmud sa trasarika. Ikaw di rasa ka mapulong. Yo, maasyik na isali ito sa tusa at usirhawi. Irap sa kaya asali ito dapat sa rana umaan. Pikuli na ito sa asinggo sa likaka. So sa ito sa proyek tama sa ito sa proyek tulo tusir danan. Kriden ni mosi ko isayir tinawan ay kahanangay hanangay ariyat rumakat apasayra i kohkohan do sur tulo rumiat ko rakat narat i kohkohan awa ay matama naraku namun tengah sandra i marak i iraku namun itira ikaw ira anger kuya namun saay kang nakay Syaka marahan kuya pala salika. Anger kuya nanon sangka pala salika mapulong. Mapulong ini media termiharatan kita. Ayaw mo tulo rumah ay dibahag sa sana rumateo, dibahag sa sana lukat magro. Kita kau serap itu sol sa kita kau ayam kapang sarikan ka. Ikaw na ikor no ulo buntat hawi. Rumah ka terakhir kokohan tu aru saan. Otak citra sarikan ka mati usul kita jela alihai. Kata aku kira bingkala tufanes saan di kokohan. Tolo aru ngat andra aru makan. Awal menanam saya pakai tamat saya menanam ada tegak apa menanam ini ala antara salika itu enggak saya pakai tamat menanam salika turu arunya asaan kalau dah makan hawi membangkala terakhir dia buka arawai karena saya terakhir ini malah ananai malah Misalkan sana tu sudah salika dia guna Pagkatama saan? Kasi yan apa na kayo irahay kematian. Kita araw pagkatama dibahag saan? Biharan na sa iyo belum alusok. Ako sa kita hawi. Minano kita hawi sa kita hawi. Asak na nanon sa kita sa kita ka. Oh sa kami sifar saan suaw saan? Saan pikuan pagdata sila detail sa Rato bulahos ko amin atau minano. Yung minano kaya kegiatan dahil angray ko kemudian amatian. Yo angray alamunan na rakyat namun hawin. Tara ko aluman maya pinaulan sa ira ayaw musik. Kami turok, kami keter si musian, musiaw.
umaan kung nanamuman yang saan alang ngaliw sa ikaka. 50 ngaliw saan ini biturok makter uswa simusian. Maratang ni pasang dari kamu pengitia kalau kita dimisi ayam tepan cara tepa 5 sabah besar. Itia ho maratang mutaga kerana ho awal menanung kami. Bipai kue tu kita tanah sah bersedia untuk diinso bersedia dalam atau rumah bifang syur syak kami. Usul begini, kita bipai kita kasih bangsa saan awal menanung gerah sah. Kuat keseluruhan awal saya terak saya ini kue bipai itu tak ano usul awal keadaan tak ada kata saya saan. Bipai itu sedikit marah tu. Maksud dari kata dia hal yang ayam na sangat secuci, ada salah jangan. Kerana bipai itu milatu. Pertama tak rumah pusat dulu sebelum arah pasal mama. Dan ini saya tahu pulau dia hal tu nado. Makter dah cem pusat. Malah kita keterangan hari, kemudian awal itu punanum, maka kita awal mana finalan bersangkut research sebagai dia ho. Kenapa saya tanda berkata, tolong awal maka ini sangkera. Manjung ayam musi. 50 kamu siluran saya kata untuk solisau ni sepat buat tidak bertolak ambil saan dalam malapuri ini icip. Sama-sama icip akan jauh dan saya kata sepat sokong tolak ambil saan. Kerana tolak rupiah langyung tuan. Mereka dah buat tidak ini hal. Sebab surat turun pemihtak, ada malapuri, mapatas, korek, masam-sam, lutang tau. Sawah soal lutang tau, sandra, sakurian lutang tau, ripakan dan lutang tau, pampatsen lutang tau, sahai kelang yung arah mulai tinggi. Sangat tolak semua kesampaikan saling kamu belum. Ikaw dah turun mi'at. Ini kuh-kuhan, lang yung tuan. Maka terdo. Kamu belum. Unian misyayawan lo istilah tentang saat kita 50 misyayawan dan singko orit lemita. Ini 50 ini tolo tusir soal saya tidak aku ni ambil kita katakan ira ko tapang milifut zagraan saan sampai 5 usul. Now ira langyung Israel tanda hoi soal saya bigay kasadakan itu sampai 5 usul. Utapang kubiri petai sarangan sali kakak. Itu soal Saudi ayam rumah hoi dipahak sama saraan pasal tahu. Kalau ikut tuan arukat hawin na yung. Wajah kita tu sering makan kopi selai atam tau. Maksud saya misalnya itu tetap bagus ikut dan dunia. Nggak dulu minta. Karena mesti pihak demi asyik kita ini saling kata pasti panas untuk kita. Mana dulu minta saling kata. Nah, itu di betul gampang kita show. Yusuf saling perlu diharapkan kita. Nanti rasa kalau itu mereka tu tak kayak bunda karena ayam kapusian kita. Maka ukiukan sudah saling perlu hati hati orang kita.
Pakai itu paiso, kita tak kaya sa ribet kumita. Pakai itu singko, kita tak kaya ribet utapan kitanan. Pakai itu sangoon, hawi rapi ribet utapan kitanan. Hati rapi. Alam kita kukyukan kita, saya kukyukan sa kata, hal kita to mahal to sa kata. Hati rapi. Kira bisa ribet utapan ini audit kumita. Kasi mama, anay. Gimana sih pak? Biasa itu hal sering ngomong, media udah ada tenang. Rumah satu sering gambar orang minta saan. Urau han sawal saw. Semua warak saan. Urau satu rumah, warak satu rumah. Waringus, apuil. Aliran itu salifat hanunai. Lekak awal sebuku lihat rumah mahram minta. Ama semaan kan. 30 tahun ira mahal. Misalnya dia harapkan 50. Ya ayah tulang ni punya hal di pahak sang sandra. Pasal tak tahu ikut tulang punya hal langiu-ngiu. Hapinang mendaku, pinangan, wai-wai, dalam tahun 350. Ingat usingku naraga, makam yang tak bisa kita singku, jadi bahak sandra, alumateo, alukro, apa sahaja tak kau saja kita tu. Alira kita ini ada saya Rusia, Indonesia, Pakistan, upah kita, lumus kita, upah kita ananda amakapa, niya pasal kakak itu suara semua tanda kita, bikin ayam macam mana ayam dan mana sokaku, kepala bulu dapat aku, sakita sama kakak, ikut hawi. Sekarang aku bicara kita itu sekali 50, angka aku minta aku tu. Ikut hal ini itu sekali kata, terlalu itu tu rumah. Dia tu pemuas rumah. Kita tunggu tu punya hal ini. Langiung tu sekali kata, nawi rumah. Saya mati orang nak cerita aku, kupi paswai tak boleh pakai cerita aku lagi ya. Nahu aku mahal yang dikasih. Dengan langiung kita kalau selesai kata, saya tahu. Mahal yang bercakap kita tu, Israel akan tahun 50. Untuk saya bisa refer utapan idanan dunia. Anu taklif kita, mafilun kita kawin. Nadat kesinggung kita sekali kata. Saya kafilun kita kawin. Nadat biasa. Araw macam-macam salita mulia sana amiliat kiukai rumah araw minta. Itu kusinggu rumah. Rumah tak halafin di sana api. Kapot bicamu duri hai sakaka. Araw menjadi radio berpunya sakaka. Ucap saya bapa hapina untuk ambil sering mempunyai. Nah, saya kata, rumah kami minum dapat besar. Ado nga ay sa kakorit ng tatyami, ado nga ay saan magkapah kusikun tahoy. Sa ay pagkaaraw kita, masamaan kubuntay kita. Sa akin, kuyaswal sa itong pulo. Ado nga ay sa nadinig ka imang sa tuas kang kakorit, sa ay kita akan mapanak masamaan ko. Kupadas kananay, ado nga ay sa kakorin kita hawi pagkaarap wawan kita cipida siapa cipida si ina sa hawi mafukin umaag uyod saan mafukin sa nasarikat ka ado aso pagkanin na hawi mafukin sa umaag usama mafukin sa mag-angray at kakanin sa sarikat ka ado dito rumah hawi mana ayam maan tuya usaw sa kakak kuwawa mitahang kita ato saya hao hindi ka nga alam kita hawa fikir
Saya pagkaaraw kita masama kubun tayo bisa terikatkan. Betul dia hartang yang dia pasal dia mentayar isyakat kaku. Hadirat seperti itulah hadu cuma hari berjalan ke pipi kita tasya hari ukoli jingra usuli kaku. Yo tahu sekian hincung hari kakakkan kita hari ikan hincung milicai kemana kami bicara kita pun semua lain hincung jangan tinggal. Terus umatku musik saya maka tertua. Hati ni besar aja aku mata yang hal. Saya pakai anak aku tahu kita pun nak hal. 公司有时候老板我们再怎么努力，老板好像看不到我们的努力，不赏识我们。一定会在那么长什么不漏，他这边那个掏心掏肺很方便。他这边那个Bapak ini bisa nakawin. Nakawin saan? Tidak maka-third kita sa ilang pulong. Yesus 我们看到不同的团体也是如此，你看看，我们得不到他们的认同，所以我们也痛。一定要让不同kita belajar sa ilang pulong para punya rumah. 我们在会议当中。得不到配偶的体贴，谁来看？我那阿米玛罕打一针以赞美给他也非常好。大家也搞了很多。Para yang cuma kapal kita 30 岁tu, kita 40 岁tu, 35 岁tu rumah, cah kau kata apa tu, nak ayat mana pahai kami perlu hawin. Haratan, mati haratan. Kita itu mati agak maka bahan yang tahu kamu haratan itu amat memehol maku. Rumah saya kan. Kecil yang sini, semua pulau. Kira kita tak aku dah alam new. Jika kita semua pulau, rasa mahal kita haratan. Andirat pada sahaja soal sa kita, tiyak kuya feng shui sa kita, panci buhau sa kita, hanya kepatasan. 我之所以没有办法得到更好的待遇，是老板没有看到我的努力成长。我之所以没有女朋友，是因为人家看不到我的优点sa kita. Ano mga ika mapalit hawi nanay ko tutup angkian na follow job ko sa kita sa likaka. Ang ako din tangir. Yung pulau bila kita berharap sa likaka, now ilo sa ika palit cima-cima, now ilo sa ika ngaay untuk now ilo kira ku pada semakaraw ng marituwak kita. Tak kayak saya itu di singgung dimita mari temu. Kalau mereka mengharapkan kita, 是不是我们要负一部分责任？Saya belum tahu ternyata mengharapkan kita 是不是我们的错误？belum有难处，我们就觉得环境不好，没有办法获得改善，可能是没有按我的心意去走。一直无法改善，弟兄姐妹，如果情形一直没有获得改善，有可能我要真的要负一部分责任。不都是上帝，不都是其他的因素的工作。Marza kita bersesuai akan kau很痛苦，什么才能看？Mengenai apa yang 真的很痛苦，什么看？我听完，orang tu mampu sering kan? Kalau kita lebih suaya kita hawi，masa kita misiu的养高这样，我做个小小的调查好，我们在都有早上都有刷牙，对不对？牙膏给你，
一条。我们从后面挤的，不跟你阿姨阿姨挤的，怎么样？2个、3、4个，把跟你这容易。其他的不用，直接用牙膏粉吗？Kakak, punya yang kau ada hari ku rau-rau tak saling kakak. Bukan kau hayo, mana aku pada ibu orang minggu hayo. Upah lain bu, dah bang mau berbe. Hais, angin. Sebab perkara kuasa sekaku. Tapi pakai yang pisau. Pakai air pun sehari hau mah. Saya dia agak dikhalu saya kata. Makanya dia mengangkat, dia yakau orang hal penting. 我就不要看那个牙膏，我就买牙膏粉。从牙膏到牙膏粉，这是一个改变，是痛苦的才有不咯？我在kita tu Israel kamsa. Al mga mapari kami sumirakan utang kita agak tak kita saling kakak, mana ai kita 放下比较习惯你看，你看这是一个必经的过程。Amaha ibu kusinggung dasar yang apa cuma hatinya saharakat pasoran cia sana hawi satu kusinggung sana ada awal sering kakak ibu-ibu de kita amat sangat ada terkusinggung. Bahala pun sudah tanda kan kirim arah dulu saya dikasihkan. Now you misalnya kita tabang kita nak maaf pasukan tabang, maaf kita perusahaan tabang. Tu Israel akan atau kita. Jadi kamu boleh di arah kita, mafarid kita saling kakak. Malacat siesan. Malacat ujian mengambil satu wama kakak yang kakak kupinangan way minta atau singkul minta berubah bahawi nangai ini kaloma utapang hawi matikas matuas kasih kakak pinalai utapang kita pinalai utapang Israel tangkap. Setelah sore Israel itu sampai 50 utapang bisa ditai cangranan saan. Ini adalah arang yang selesai akan nak mengatasi panah yang mohon terbang dan saling dekat. Yo, saya diketuk utapang so itu urai tak boleh hawi saya kata likur itu urai tak boleh hawi awan panas tak kayak bundai pada tempat namun tak ada sering kakak kalau kita harus isu harus kakak sering kakak masalah kita masalah cepat ada tak kita ada tak cepat kira kubuntai minta kira aku mampu. Kira aku kiam minta, kira aku mahal. Kiam kan cai tongsang, tatah. Kira aku tatah ini, biasa.很多的问题挫折，我们都会遭遇到上一堂课。你看没有看？上帝没有应许说一个基督徒他不会遭遇挫折。Kata Israel saya berusaha sebelum saya kalau tahu saya kalau satu itu Tuhan ayat yang kita saya kata，这个是确实的，不确定的。因为mengenai betapa nanai amatanan bitaku mati hek itu diliput kawanan betapa kita ini orang kita saya kata. Terus apa? Arang kita, matulah, tangkau, matapiak, mapidah, rumah, tangkau.
Ikaw sampai bawa lu dapat wawan bagi pilihan mau mampus sasar ikaw tulung. Sampai bawa lu dapat kita. Ali dira kita ini matulan, rarima, pidah, tapi hawi. Film semua ada bak hawi. Sampai bawa lu dapat kita saling kakak. Itu ya lu dapat di kapal di raa, di aku kita nak. Utang daw kung inaayay ni haida kung yan tembak sa ikaw mapulong. Ikaw na suasap yung ipanasutan sa ay pawangan utapang kita, ito sual ni Isaya ang hindi siya. Sa ay pawangan utapang kita, pumipilian ka kasang pulong. Sadaka, yung pilihan kapag kita hawi, sa ay pawalan kapag kita hawi. Ito yung kapag inisita ay tinggaan, iatah dalam sa ikaka, tutuka, tumitang, tutulot, tumitang, tutapiak, tumitang. Ito suar dito sa pro, ikakot, 5 tanda sa pro, ikakot 6, tusir, suar saan. Nitan dan nimosi utapang saka paarawan utapang singra saya akilang pakul han ningra kunini akilang di nanui malanga anya itu nanumen kuyang namun dikira utapang misanga tu tatutuan no kinawalan riket dikira utapang birifat misalkan suara sa singra masumira ko pituor namo itakwanan matatungi na palutsoan na ko tumak mo makimar kamo do imukot ako sa ay itepot ka ko tamonan amatya o palipong ako to isip umiatahay tamanan atapan kako耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们，又说：你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的神。25 sampai 5 dan 1 tuan. Tusil sa ikakak pasipanak ng ikanan. Maka nito pang di sinaan ni kahawi paadahan nila sa ikakak kita. Ito sa isami ng yung kutab pinaulan o isayur ayan mo si sa ikakak. Terhan na sa mo si kapuya ang sa mo si umaabot na naman niya sa angray saan di mga hakyaw pa angray pananumitang yan na pagkatod kay palutsok sa ikaka yo mingatamit si Mosi ayaw na pang hawi kasi panaan na pang alam kakilang saan pahkola atin diyan panaw kami sabi ada tu bibicara ci Mosi dia bilang sau jamu han di senjing dia bilang pakkola Mosi dia panau dia panau hala bin hawi citram do kadang saan mengulung ini makaraw na kutsay kalipahakan kahmukan pasipana ni mo dapat. Yung milungod ngitangnya di Mosi kaya dapat hawi. Pasipana dapat ahkolan kuya kilang kuya ilipanaw. Dan hawi harapin yang panaw yung besu arep angrenay malam sitramay saan. Yun na lang mahal nga Israel at pinawalan at tandaw Israel at tandaw ay asuan saan? Paadah kaya suaw marami sa likaka.
pada aku Israel dan kau saan. Jadi perlu apa ini depan kita ini hadiah. Misalnya dia berkata dikirim musuh pasti pada depan kita kan ini sah. Cuma buat ada tayar hadiah. Soal kita nan ada hal makhluk kamu saat ini ma'asyid dari Saudi. Sebab dia ada ta'an. Selama kurung, anak habilat akan asyid ini serius si setelah itu ini habilat yang saya akan anak diri serikakan soal saat. Ada hai kita menang atapan aku saat. Sekapila tu kalau kami saya kata anu kopi kami lihat是的那个孩子的那耶和华是医治你的saat. Kopi nak kiri asyik pun tak lihat是sebenarnya ini saya kata. Tuhan说dunia hai 是让按人的好运。我教法他们什么好？我礼拜karena ni ada hal sebenarnya. Kemudian是ada lain akhirnya terjadi kehawin. Saya tak ada nak tulisan ini pikirin ini akan dikatakan. 这个作者没有说耶和华可以医治我们，反正还ada betapa kita nanti. Saya kata, saya kata agak kasih kita. 耶和华能够医治我们，真把大kita saya kata， 说这一个好，耶和华是医治你的，耶和华是我们的医治的。你看，ini ini。Kemudian melihat diri saya kata， 耶和华是医治我们的，耶和华是我们的医治的意思不一样。我们ketemu lain kita bangun asal saya kata。 Sebab hati aku ada hal depan tangkau. Egypt how, Israel itu tangkau how. Saya kata, kini kuliah. Sebab ada hal sebenarnya how ini. Ada yang tangkau saya kata si halo jadi tidak apa ada depan saya kata. 话说，神是我们灵魂体的医治的意思，在这边这里看，阿达呢还有把我们神呢在这里看，别ini ira， 阿达神呢，阿达神呢在这里看，把我们神呢ini ira， 我们把我们跟他帮，我阿弟我们他，这别人在这里看，是一个全人的意思，这里看，如果我们读原来的意思的时候，他是这个意思，这里看。 Dah pada kita baca kalau dia orang kita adimun kita ada mentapang sari kakak. Pitili ini kita pasti balas kita ini. Tapi kita pun dah habis ada hai tu direng ada direng minta kita pun dah habis ada adimun minta sari kakak. Ada kesan kita hari itu kita mentapang hidup mentapang jamin. Yo, kalau kita awak ai kau kopi patuskan dah hawi, kalau lain dah hawi, lu pandang kita hendak kabar hawi, bahas pasti pernah kita dan kami. Udah bantu haram dah ada sebuah ini itu waktu itu tak kita kata, lu kamu ketahuan, setelah ada tak senaku, biasa ni belum kita ada dapat. Mengkembang dia tu, terlihat dia kata, orang sudah tahu apa faham. Bila dapat muncul 2个小时，我在你面前要得意思，现在我不管了，他当你的我。他这个faham，你看saya kata这开始telur ho. Betapa ada hal saya kata. Tak ada kemahian hati hati kita. Kalau hatimu ada betapa, ini pasti benar dan saya kata.
所以就那个不动。我就不将所加以埃及的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的，是爱你。Kung ada hari na mga nakapal ako sa salang mo. Umago adata o mga adata patungay ng Egyptian. Kita ko sa ayaw kasi kana. Kita pakidanan para daw yang magtupay patas how. Para daw kita Uyaan ke patunggalan dalam ya adata dan sebagainya. Soalnya ya pernah anak kami mararemes kuya nanom kira-kira rere anak patas kira-kira takola anak patas kira-kira kutu anak patas urikas anak patas kira-kira kai aku yang anak patas teman ulung anak patas kami. Lu kwanci na yung tayo kula apa si pala dan sebagainya. Kira arah lu minta, ada tak no, ada daan, pastikan kada angin lu kapang ko icip antara. Kemudian soal kapang ini, pasti pernah tidak dikasadakan di dalam dunia kami. Kayu ada tak saat, saya mengkirakan macam ada tak, ini saya kata. Beliau berharap untuk itu pada ini juga sebenarnya dia orang berharap yang supaya patas. 因为上帝是要不仅是医治、强健以色列百姓的灵魂、灵命，怎样干？他帮他过啥案？我们不好意，不把西方大半年的好意，在比阿达。Totalio, Israel na mana puluhan oleh namo, saya ini menjadi akhirnya kami atas pengalaman ada ujian tu, ya saya pasal paling dapat jawaban kalau jauh dari Egypt atau ada handra, umat. Dipatuli ayah kalau jauh di Yahudi Egypt kami di Palawang, umat. Ada bantu ya. Simosian palocok atau maan anu mina ayai palocok Egypt dan Laos Amerika. 那么不喽，身体上的疾病不只是生理上的疾病，连那个不信上帝、顶撞的上帝、反对上帝、拒绝上帝去做的人，那都是叫做病。你看看，神是要医治以色列跟埃及的这个疾病。 Asal kita panggil itu satu untuk manusia. 你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。所以这已经kita jangan perlu satu manusia. Soal sa cinggra, masungilah ko pituor na mo ikakwanan. Matatutong napalutsakan na ko demak. Makiper kamo to imukot ako Saan pitupot ako itamangan amatyaw o palifong ako to Egypt. Umiatahay itamanan atapang ako. Soal kemudian, saudara, ini mahapinan yang dasar kita saya kasihkan, umat ya, papri dapat piadah dan lain nanai, matuk minta guna kalau soal dapat dengan orang minta, adah dan saudara, 按照上帝的意愿生活。 会得到这样的医治，不是当我病了，生活出问题了，我们就努力求告上帝。当然还是要求告，可
是不是？当我们病了，生活出问题了，过去我们都不求告，当问题来了，我们就努力求告，问题就自然解决。不是，所以看，在拜一把是看大把的病人，我们按，以色列人求上阿米哈拉都是那不容，啊，别人大把给他困难，我们按照上帝的意愿来生活，看看，我按照他。Maka itu kenapa lu soalan gampang sama oleh kita, apa oleh kita bagi saya kakak. Saya pakai dengan soalan gampang hal macam tu. Semua ni kita hal ini saya kasih lu berikan saya. Pakai ni tu apa soalan gampang, mak oleh kita turunkan hal ini. Bila aku teramai sebagai pelajaran. Para tahu aku pakai aku jiwa cari segala. Kira saja apa ini kita nak kita punya tinaku. Kata ayat muktab ada sana hari. Pas pada depan jadi pesan. Untuk癌症第4期嘛，已经是到末期的末期。弟兄，你不止一次跟各位分享，这个时候医生也叫我们准备后事。在那段治疗期间，我们真的非常痛苦。你看看，一个年我们阿达的帮就黑我生好，就把们上你大概在大概已经10几12年，2003年发现，2003年中间之后一直到2014年一整年的时间做治疗。到今天大概是2年的时间。Oke, kapag ternyata soal di dalam saat ini pun, aku lihat pasti sejarah saat ini. Jika orang ikut ni 10年之后，而且还有副作用，把它在以后。那这个我们已经好几回到他那个治疗他的院所医院。我们也询问医生，为什么10年后这个副作用慢慢发生？他的神经就萎缩了，然后没有口水，一时间没有口水，然后这1、2年越来越严重了。如果我们听家里讲话，你等一个读书，就说到你家里旁边，那这样把打嘴巴，舌头就萎缩了。医生就跟我们说，这个情形只会越来越严重，耳朵继续听不到，鼻癌的鼻窦炎继续很严重。Tumangin ko siya hindi masuk kalian ka, tumangin ka ko. Pwede siya para tumangin ko sa. Tumangin ayaw na ba ito? Ay, tapang halim siguro, ang isang papay niya na kayo. Hikmah ko siya. Ito yung pakaraw yung isan kami na maalah kung bibiraan ako sa iso. Ang saan yung kaya po yung mana po may iso siya. Ano niswa palusuan halim mihay kami bituto kami atapang. Kung utayan ni jadi hal miswamay kasi kanaan ko kamaya wa. Ang saya kalayap luwawa miswa no dihay maghay Macau jasa pulau besar yang serikat taat tangan serikat kau dah semua pulau kali utapang turun biat usual yang serikat turun biat ditengil kami usual utapang Turumiat, binanang kami doon tapang. Turumiat, kumaan kami doon tapang. Pakai doon tapang hawin, ito lang ang tapusan sa kakak. Pakai doon tapang hawin, mahinom tapang kami tapusan sa kakak. Pakai doon tapang hawin, mapanak kami. Sa kakaraya kung orin niyang direkkan, kanila, nanay, Kira-kira, kagutong palusaan di suwang tapang.
Ada mahal dengan kami hari ayam Yesus. Pihaknya mahal ini. Kami lah. Dipaham kami. Ada yang yung-yungnya. Ajaran kami. Paham kami. 虽然还不了一些，还有出名，还有明显的不了一些，你搞你了，我一下我当到警了，医生只能够尽力通过他的专业，什么你告你了，在医生的力量不能够到的地方，完全要在乎上帝，什么你看。Kemudian pada banyak masa dengan bangsa sudah dia ini adalah pakai 50. 医生只能够知道的力量，其他的我们都完全的在乎上帝。如果应该给他说干嘛？如果我们不说干嘛？这个东西还要把这什么带给他们？在cara lima, ada cara kulto, kalau dah, saya tekan. Dia dari ayau tulu berat, angkut dulu berat. Kita bisa dapat bahan kupinangan kita angkat dapat. Dan satu sariku yang kita sampai itu apa sih? Variasi untuk bangsa yang marah, anggerai yang ada di kepala kami, masih dari Saudi. Kami cuma sekarang ya, di drama yang ada ilim, ada yang apalah. Marah adalah ini anggerai yang nalun senang seringkali. Kalau satu itu atau siapa suara saat kita nan, kerja itu tabang alumama ya Israel akhirnya ditirat terah. Pataluan ini irim saat, kemudian iminnya irim, uji selama seringkali. Ada bahan masih guna dalam koplo. Yang agar kita kepada tak membuat kalau sudah minta air kalau sudah ada tak kalau sudah minta apa paling kenapa? Kau lihat, media lebih harap umum, siapa帮助去数算神的恩典吧？那个恩典，其他地方都是甜的，谁看看？sedang不是其他地方，我们还harap的，ini amalan meminta。 就是他们的那个地图，从北他们的timur ke gerakan negara, bahan gerakan Israel. Nah ini Susan, Hananai, Pasifik, 一直到那个苏尔，到马拉，一直到。那我不知道马拉们在哪里地方。 我们看到水可以听上帝的话，而我们大家当中，我们肯定是说了帮这个干。ayah sekarang kata angrai, kalau ikut hal, pakulah musik yang tidak hal malah citra main. Mahal, rada umi 也可以，人给当然讲不咯，ya angrai apa soal minta, ya angrai orang ni na umi ke piwai kita saling kata. Yo mitui kita usual apa? Berarti usual ini. Sampai ke 5 usia. Anu masungilah ko pituor. Numita iciranan. Anu matatutung ina. Pakanin napalusuan dapat demak numita. Anu pakanin mafadak kita ambil primer. Tolimuot tapang. Atau mapana kita ambil tu tusuan dabang itira hawi pakali tebak kita order muda saya pakai apa teposen dabang kita saling kakak itira kita azam dabang kita saling kakak usuan dabang kita di kita上帝可以让水听上帝的话。 可以让水有苦变为甜，我真的也相信，我的内心也可以听上帝的话。
内心由受创之苦变为喜乐的甜。为什么要有这个肉？上帝就是医治我的神。他害我们把你的一定的马上这是今天早上我们在说一起75章跟一起分享。原来要那边哈登，要那边阿西一样，那个沙包唱的什么歌？这我们一起来唱这首诗歌，我们请那个刘内长老带领我们唱刚才第3首诗歌，好不好？唱的第3首诗歌，我们好，不论。神就会
因着我们听他行他的话语，得安慰，得成为喜乐的被主。Untuk bagaimana ini ada tawaran, ada tawakan, teman-teman. Membentuknya sudah melihat sudah menghargai dari kalau kecil dan hidup yang adalah ayah angrai atau sok, ramai yang nem-nem atau sok mereka. Lagi batin kapurun kami lungkul berapa pengau, dan mahalan upar sok kalau itu mako. Siapa hal anggur kalau dari batin ini dalam kahwi kalaya tuson sohal kecil kami ramai itu kami lungkul apa pun kami betul kita. Kita sampai ini. 主，我们相信你是我们的主上帝，我们相信你是医治我们的主上帝，因为你的大爱，主也借着神耶稣基督的爱的启示，为我们拯救对人类的救赎，叫我们因着耶稣基督我们得救得医治。觉得主上帝，你就知道我们原本就是一个罪人，可是借着你的主借着这棵树，就是抓这个木头，耶稣基督被钉在十字架这个木头，抓医治我们，你让我们受伤的身体。 我们扭曲的心灵，凭着耶稣基督，凭着神的话，让我真正知道，只有我们在主里面，我们才能够得到医治。主上帝，谢谢你，让我们可以常常帮助我们，常常可以活出你真理的形象。然后你的话，日常生活当中，我们不断的跟读你的话语，我们就不断的被你的话语坚定，我们就不断在你的话语当中得到安慰。我们也可以将我们这个内心的情绪，因着在我们的面前与你来对话，与你来抓在你面前摆上，抓我们这个内心的那个真实的情绪的问题就被暴露出来之后，我们就真正我们的问题在哪里？也许神这个时候你就乐意的就来医治我们。 就乐意的将那个我们内心的苦楚，内心的苦毒，因着我愿意听你、遵守你、行出你，转将我们内心的受创的苦，就变成一个喜乐的甜，来再次活出你美好的行为出来。